Mai ko ko ina ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel be chun rei net la mai thon riu da rei. Asai September tarik ru na kanai kum sing nai na chui na padai. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Senapati September tarik ru na khat. United Naga Council rei Manipur khau district ka than sanai ka siam lokan mejong issued loi mak na bam heti hai. Katu melung khau saugut lau khang Union Home Minister khau sang rut na pungo ultimatum ti kan the. Ti laubo mai kagan khau UNC tong demand hai chulau magit hai tan mai agitation hai tat gut pani the tu na ti thai kan the. Ultimatum the Deputy Commissioner Senapati khau Union Home Minister Amit Shah khang ti kala lokan tonge. Letter khota UNC rei kaloi na Congress and government gan December tarik ta chat kum singnai na rut na charu khotai. Manipur khau district Chennai ka siam kan tongi tu na sakane. Kumna mi tai Manipur government le Naga mainun ka kau Memorandum of Understanding sign sukan mai lat bamta. Tuan na kasiam kan tuangi, khatni kum singnai na ru na khat kau Government of India ri Naga puamta, kasau na stakeholders koi kau thandau mag na district, bifurcate suni tuang rami tu na lumnu mai lat salaukan mai lat bamta, tuan na kasiam kan tuangi tu na hikane. Manipur government reckon ning suna district kathan kasiam kan meta nutni mak mai indau na economic blockade national highways koi khau tatkai lokan jongi tu na UNC ri sakane. Government of India Manipur government khani UNC le tu na tripartite talks rang ru tatkai lokan jonge. Kumna income liang mai tripartite talk tai March kum singnai na ru na chakyu khau tatkai kan jonge. Tiki asai ngan na inthan thiek mai resolution hai la lo mak na bami tu na sakane. Inbu na final proposal hai Manipur government biak thangri July kum singnai na ru na chakyu khau ti wang meta lumgai bam chongi tiki asai ngan na ti thai lo mak na bami tu na sakane. UNC re intaw ngan na kum singnai na ru na churuk decision ta nu mak na bami kalam tu mitai undemocratic khani kalang tipat mai lading de itu na sakane. Mida khau UNC re Ministry of Home Affairs khau tripartite talks hai tatkai kaloi tat kang February kum singnai na chui na padai khau tai che hi ti dat kan jongi tiki council ton demand ta Minister of Home Affairs re dawlo mak na bami tu na sakane. UNC Council Assembly May tarik chui na chakyu kum singnai na chui na padai khau tatkai kan me khau khani Presidential Council meeting August tarik chakyu kum singnai na chui na padai khau tatkai kan me khau tai government redistrict kathan Chennai tai lagan na original status ko tai laudat magit hai tan mai agitation tatkai khang tu na ding lau kan tong the. UNC repari ra dat khang katuan na appeal su kan meta chulau mak mezang tan mai action hai sinthau mak nu mak na sinthau putni the tu na sakane. Mi tuang district Chennai hai lagan dat na kalulung khotai kai dadi thai Manipur khau chu sang metai gong dat putni tu mai lumgai metai indau kani tiki government reti laubo mai ka ga lung khau tan suna tan pan mage thai naga mai nun tuang demand hai gong tang mak san agitation hai tat kut putni the tu na sakane. Kangpukpi September tarik ru na khat. Central Bureau of Investigation re Kangpukpi District khawba mai Kuki Jo community tana target sunatan subang mai ta community on tribal unity re tan nanut ni mak mai indau kan the. Community on Tribal Unity re September tarik ru na khat nung official statement tipat kan me khau September tarik chakyu kum singnai na chui na padai nung Thomas Crown Southern Hills Kangpukpi khau Poing pangu declaration la lau kan thi tu na sakane. Declaration khau tai Manipur state government re tipat mai directive submit hai orders goi ta la la khi tu na sakane. Mi hai Kuki Jo community tong rights tangak lau khangi kumna Kuki Jo khang inchup mahila san sulau maksan state government tong ladan goi hai kalat lada lakhi tu na sakan tonge. COTU thailai na Manipur state administration re la thau mai la ding goi hai Kuki Jo mai tong chun mak mai khaurana la lau thi tu na sakane. COTU re Southern Hills Kangpukpi tong local administrative bodies goi re state re tipat mai directives goi hai Kanyu tong community ta si mai khau sai kai launi mai order rana tipat ba mai sang re mi tong order goi ta la dat makhang la ding la kan tongeng mi tong declaration goi hai law and order gong dat maksan khani constitutional democracy hai mi tong bam khau nai dat maksan tat kai bam ni tu na sakane. Mi lung khau COTU rui Kuki Jo community khang separate administration set up hai kasiam lau khang kaloi na demand su kan dei COTU rui Indian constitution tong article phai nai tam ru na chakyu a bang khau long term solution ti lau na Kuki Jo mai goita ngak lau khang khani self governance hai ti lau khang union territory hai kasiam lau tho tu na demand su kan nei. New Delhi September tarik ru na khat
Manipur khaulat lu patbam mi hai Prime Minister Narendra Modi rinu lautina patbam tongi tuna Manipur Congress ri sakanthe. Narendra Modi rikandi kabam azu tatlana kandi khauchu sang mainai khang pari ra tat bami tiki latlu naiba me state Manipur khangthu kagan raipat longa makna bami tuna pian mak mai indau kane. Congress General Secretary in Charge Communication Jairam Ramesh ri Manipur khau democracy hai makhi khani rule of law hai naidat makhi tuna sakane. Non-biological PM rated kan megan khau Congress rating kumrut na pungu khau tan ngamak maitan BJP re burut na pungu khau ta lau ni tu na sakan tongi kachang chang na Prime Minister re Manipur khau burut na pungu mai ti chuang lau bam thi tu na Ramesh re sakane. Supreme Court re Manipur khau constitutional missionary breakdown naibam thi tu na sakane tiki Narendra Modi re asainga na lungut lau mak na bami tu na sakane. Manipur khauting kum khat hian na lat lu nai bam thi asai thu katwang Prime Minister poster ngan na mansai azu re sekak bam thi mobile khani internet services saikaloi na ban sudat bam thi tu na sakane. Gaanphiu September tarik ru na khat Gaanphiu district hori Assam Rifle lakan khangla dingla kan meta lani magna kuki jo mai pui kangdai ri tri na kanai Assam Rifle post ma khau ding thingna protest kai kan the. Midtai Breed M. Thomas Crown khau September tarik chakyu nung public meeting bam kan me khau lalo kan mai lading thailai na tat kai kan tongi Kuki Jo community tong mai pui nun tai ri Gaanphiu district hori Assam Rifle ta lagan na CRPF ta laudat khang standard ri lading la kan metai withdraw sudat khang demand su kan tongi kumna protest tat kai kan metai Assam Rifle kem khaudung thing na Assam Rifle nun ta tipa dat makhang sukan tonge mai pui nun tai roi paramilitary forces ta lagan putni tuna chu mai tang 22 Bahadur chui na kanai Assam Rifle post siding thing kan tonge protest kaukazau mai Robi Khongsai ri chamla mi khau sakan methilaina Manipur tongla lu naibam khawai Assam Rifle na ri neutral sumai force suna kaniu tanga guang kan tongi tuna sakane kumna Assam Rifle ta lagan kan ni thai Manipur khaulat lupat inbu bam nu wi tuna sakane kumai sangre Assam Rifle ta Gaanphiu khawrit lagan lau puryo tuna demand sukan tonge Prime Minister Ray Ministry of Home Affairs khau Assam Rifle ta lagan ma khang salau pu o tuna Robi Khongsai ta ri sakane Sanapati September tarik runa khat Manipur khari Dimapur ta khangut mai commercial gari phaikat inbu Nagaland khau changmalai panglau gai mai ritat nu makna border town mau gate khau dingbam gai the Police tong report headline trucks khani bai mai commercial gari phaikat inbu chang tat nu mak mai ri border town khoding in khwan bam gai thi tuna sakane mi tai Nagaland tong kabam azu khawmalai panglau mai su in than ngam makna ba mai khawri ding in khwan bam chonge lumnu mai cham thailai na mulai panglau mai bam nun tai su in than dat khang tan ran na tan bam thi tuna sakane Infal September tarik ru na khat Infal khau curfew loba mai lung khau ngan na mansai azu kadai sina insam na nun roi protest tat kai kai kan thei tiki daula nai tai kumna thu ran na tat kai kan magi tuna cham te ri ti thai kane September tarik ru na khat Infal khau security inbu na thaulo na protest tat kai ba mai nun khawri siswai mai pat makhang ngak ran na ngak kane tuna sa kane police personnel nun roi state capital khau patrol suna lat lu pat nu mai bam goi ta sausin kane Raj Bhavan ma khau incham na nun le security forces nun lat gai tat kane Incham na nun tai state police chief kani security advisor talagan khang demand sukan chongi security forces nun tai tear gas cell kap na protest kai ba mai nun ta alai gan kan chongi mi da khau September tarik ru na khan nungni incham na ringu na pungu inbu security forces le ban thauna khari ka view that kane Manipur government radio sti nung tai ri internet services goi Infal Ton district pangu khau lagal lau kan chongi Tamenglong ting nai luan Lau tai bu tarik ru na kanai kum sing nai na chui na padai Lau tuan kalan nai na ye ting zin sing bang muang na ye Lau tai bu tarik ru na kathum Lau tuan kalan ting zin nai na ye sing bang muang na ye The Gaanphiu Mel DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulaupu o mai ka wai na king sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei ne la mai thon riu de rei asai kang tu cham hai khau ring nga lau the in chuan ding sung khwang ru na kanai ma khai kai me gan roi king in sam da la kho thon ku the